Ovako, dakle, vrijeme je Vaskršnjeg posta i u ovome periodu uvijek se sretnem sa visokopreosveštenim mitropolitom Jefremom i razgovaramo o stanju u crkvi, u društvu, međusobno se informišemo. I mi smo iskoristili i ovu priliku da upravo to uradimo. Dakle, ja sam visokopreosveštenog obavijestio o svemu onome što su napori države da osigura stabilnost i da osigura stabilno bezbednosno okruženje. Rekao da bezbednost Republike Srpske nije ugrožena, da primjećujemo neke bolesne ambicije kao što su Britanci, da bi oni nešto ovdje pokušali da urade. Skrećemo na to pažnju i da oni ne mogu da se miješaju unutrašnje stvari ovdje i da to bilo krajnje neprihvatljivo i da bi to moglo da izazove revolt i da napravno ugroži bezbednost. I moram da kažem, možda to oni hoće. Mi nećemo. Mi nikada nismo pozivali na kakav sukob u Bosni. Mi samo tražimo da se poštuje slovo Dejtona. Mi ne želimo da putem nelegalnog ustavnog i politički motivisanog ustavnog suda se legalizuje duh Dejtona. Duh Dejtona nije cilj ustavnog suda. Cilj ustavnog suda koji smo mi prihvatili u Dejtonu jeste da štiti slovo Ustava Bosne i Hercegovine, a ne da ga ruši i kreira, što su on masovno činili. Sad problem je u tom. Dakle, nećete legalizovati takozvani duh Dejtona, koji su učinili mnogi navodno visoki predstavnici, ali jednako tako i muslimanska struktura iz Sarajeva. Dakle, mi ne vidimo nikakva ugrožavanja. Vidimo pojačanu ratnu retoriku u federaciji, gotovo da nema niko od važnih ljudi u federaciji da već nije pozvao na rat, što govori o tome da je neka njihova opcija. Ali to naša opcija nije. Mi se ne pripremamo za rat, mi nemamo paravojne strukture, mi ne motivišemo nikoga ni na kakav sukob. Mi se institucionalno pripremamo i u okviru zakona da Republiku Srpsku brane institucije koje su nadležne za to. I ništa više. Dakle, što oni pozivaju i pokušavaju, koliko ja vidim, muslimani su u Sarajevu formirali ministarstvo za Dodika. I nema ni jednog koji nešto ne govori protiv. Oni su napravili od mene inkarnaciju neke loše priče i sada napadaju tu priču. Ali on su to uradili. Dakle, ja sam dobio ovdje najveći broj glasova. Ja do sada, osim opozicije koja nije relevantna, ali od onog broja glasova koji sam ja dobio, ne čujem ni jedan zahtjev koji bi išao za tim da traži da mi promijenimo politiku ili da promijenimo ljudi. Dakle, ništa od toga svega nema.